Kristove punine, da od sada više ne budemo deca bacani amo tamo i nošeni uokolo svakim vetrom nauka, lukavštinom ljudi i prepredanošću, čime oni sustavno vode do zablude, nego govoreći istinu u ljubavi, u svemu uzrastimo u njega koji je glava Hrist, od kojega sve telo skladno povezano i čvrsto spojeno svakovrsnim zglobom opskrbe prema delotvornosti, primjereno je svakom pojedinom udu, ostvaruje rast tela za izgradnju samog sebe u ljubavi. Amen, aleluja. Možemo se pomoliti. Svemogući Bože, Gospodi se, mi smo skupljeni Bože, kao što smo pevali Bože, željnog srca Bože, da čujemo Tebe Bože i da proslavljamo Tebe, Oče. I tako sve svoje brige Bože stavljamo na Te, Oče, i želimo samo crpeti od Tebe, od Tvoje reči. Molimo se da Tvoj Sveti Duh nas inspiriše, Bože, da atmosfera bude ta koja će omogućiti da reč Bože kao seme padne u naše srce, Bože, da donese od svoje vrste. Mi Te molimo za to u ime Isusa Hrista. Amen. Amen. Možete sesti. Amen. Aleluja. Tako prenosim pozdrav iz Njemačke i Švajcarske gdje sam bio. Neću sad puno o tome da govorim, možda više u nedjelju, neke malo stvari koje bi volio svi da čuju. Inače bio sam sa vernicima, znači tamo u Minhenu i onda tamo u Njemačkoj kod brata Rodevalda također. Na 2 službe i u Švajcarskoj tamo na jednoj konferenciji, gdje sam ih htio da idem, da bi se vidio sa bratom Ronom Spencerom, koji će biti naš propovednik na kampu od 16. do 21. augusta, znači ove godine. Ko Bog da, onda ćemo opet biti zajedno na letenki. I htio sam da njega lično upoznam i on mene da upoznam. Brat Ron Spencer bio tamo, brat Biskal je bio tamo, brat Tim Dot je bio tamo i mnogi propovednici i drugi. Imali smo dobro zajedništvo, možda ste mogli neki od vas da pratite službe i prenose. Ja sam se trudio da prevodim, a ne znam da li su prevodi već uploadovani ili nisu, ali službe su bile dobre i mislim da je bila jako dobra poruka, više uopšte o svemu, možda ću više u nedjelju da kad budu ostali tu. Ali kažem, pozdravili su svi u Njemačkoj, vernici, mala grupa vernika, ali su opet verni i jako vole reč Božju, kada se sa vernicima koji imaju svega u izobilju, i to je divna stvar, ljudi koji imaju sve, znači što se tiče materijalnoga, znači ne može niko da se žali, ali kada sednu zajedno, oni ne pričaju još više o materijalnim stvarima, nego pričaju o duhovnim stvarima. I ponekad ljudi koji imaju svega u izobilju mogu biti duhovni nego oni koji nemaju. Ponekad ljudi koji nemaju sad i samo pričaju kako bi volio da imam ovo ili ono i zaborave važnije stvari. Da? Tako imao sam lepo zajedništvo sa vernicima. Znate, osjećate da su ljudi iskreni vernici kada lako pričate o reči i kada inspiracija dođe da zaboravite vreme, da jednostavno osjećate silu Božju i pomazanje na reči i da shvatate da niste ni planirali da bilo šta. Znate, u jednom trenutku sam pomislio, pa dobro, možda bi braća htjela nešto da im propovedam i šta li ću propovedati, ali onda je razgovor bio takav da jedan brat je imao želju nešto da pročita i iz toga što je pročitao onda je izašlo sve ono što je trebalo da izađe kada on mene pitao šta ja mislim o tome. I onda je bilo to tako lepo i nadahnuto sve što smo pričali dalje, da je to bilo kao jedna propoved i ja sam shvatio to je bio Bog, njegov razumijete, koji se brine za te potrebe koje mi imamo. I tako, bilo mi je lepo, znate, brat Branham, apostol Pavle, svi su bili ponekad na mestima koja nisu toliko možda privlačna, to nisu veliki auditorijumi, ali to su jednostavne kuće gdje imate zajedništvo, i jednostavno uzimate reč i ta ljubav prema reči čini da Isus dođe i pomaže taj skup. I tako je i bilo isto kod brata Gerda Rodevalda, on prenosi pozdrave. Nadam se da će uspjeti nekako ove godine da ga privolim da dođe, da nas posjeti u nekom prolasku kroz ove istočne krajeve u Europi, ali vidjet ćemo, obećao je da bi voleo. Pa ćemo vidjeti, bilo lepo tamo na skupu, imali su jednog brata, gosta, koga ću isto, verujem, u
uspjeti da vidim ovdje negdje u julu, ako bude istina, da će on doći ponovo u Europu, jedan brat iz Amerike, jako nadaren brat, i dopalo mi se izuzetno kako je propovedao i mislim da će biti blagoslov kad dođe među nas. Ne kažem da je sad nešto novo rekao, sve je rekao isto što mi vjerujemo, ali čudno kako jednostavno Bog upotrebljava ljude, jel da, i da im da kažu to baš na jedan takav način i možda baš te stvari koje osjećate da bi bile potrebne i su na blagoslov. I eto, molim se da te brat nekako imam vremena u julu, onda bi pre kampa imali još jedan vikend ovdje možda u našoj crkvi ili nekako, vidjet ćemo šta. I tako, bilo je puno lepih stvari, kažem, malo sam se umorio, izračunao sam na kraju i kilometre, kolima, znate, nije ni tako malo, skoro 3.500 kilometara za 9 dana, to je skoro više od 330 km na dan. Svakako nisam išao svaki dan toliko, ali jedno prođete 1000, onda 3 dana ne idete i onda opet prođete nešto i na kraju dođete do 3.500, što nije tako malo. Ali neka, hvala Bogu, bilo je dobro. Iako sam prošao puno kilometara, nisam išao po močvarama, nisam gazio po zmijama, nisam bio gladan, ne mogu da se žalim. Ali išao sam željnog srca da čujem nešto od Boga za mene i za to što ja tražim i za neke odgovore i vjerujem da mi je Bog govorio i eto, volio bi nekako od tog pomazanja u nekim idućim službama nešto, eto, da vam prenesem. Tako, sad bih htio da govorim o ovim stvarima, Bog i njegovi darovi, što sam imao u umu još pre nego što sam odlazio i možda za četvrtak to može da bude nešto što može da nam isto tako govori. I čitali smo u Efežanima ovaj deo i imam puno misli u glavi, ali volio bi da bude nešto jednostavno i ukratko. Ajde, kada govorite o darovima, uvek pomislite na ono što smo imali u Pentekostu, da? I možemo reći, imali smo iskustvo sa darovima, sa govorenjem jezicima, sa tumačenjima, sa proroštvima, sa vizijama, sa darovima mudrosti, rečju znanja, da, i sve tako, sa mnogim stvarima, sa darom vere, darom čudesa. Ja mislim da sam video u manifestaciji skoro sve darove negde na nekom mestu i sve je to lepo, znate, ali poruka je došla posle Pentekostovog doba, da? Znači, posle Azuza ulice, i poruka mora da nosi nešto više nego što je bilo onda. I mi ne možemo da tugujemo za nečim što je prošlo, da, kao što kaže Solomon, da kažemo prošli dani su bili bolji, kaže nije po mudrosti ako tako govorimo. Znači mora da poruka otkriva nešto više o darovima Božijim uopšte i o Bogu koji daje te darove, jer to je jako bitna stvar, zato što ljudi su uspeli da zaborave čak na onoga koji daje te darove. A ako je on dao darove, on ima svrhu zbog čega su ti darovi dani. I ako zaboravite onoga koji je dao te darove i ne poznajete njega uopšte na neki način, da kažemo, ne poznavati Boga, poznavati njegove darove, to ne znači još uvek večni život, je li tako? Znači, onda mi razumemo da poruka je morala otkriti i o Bogu i o njegovim darovima više nego što je Pentekost otkrio. Mnogo više. I ja verujem da je to tako. I volio bi da govorim o Bogu i njegovim darovima na jedan takav način ukratko. Ne može to sve na jednoj službi, a ne znam da li ću se upuštati u neke stvari da idem pojedinačno, ali volio bi da pokrijem nešto malo. Znate, ponekad dođete do paradoksa u životu da pentekostalci traže da im neko govori o duhovnim darovima ko možda ima manje iskustvo o tim darovima. Samo zato što negdje ima neko probuđenje u nekoj crkvi. Tako sam pre nekog vremena sreo jednog brata pastora koji je govorio da u njegovoj crkvi on je pozvao nekog drugog iz neke crkve koji je govorio o duhovnim darovima. I ja kada sam pomislio, sam razmislio kako taj može da govori o darovima kada oni u stvari bi trebali da imaju manje svetlo nego ovi. Ali prosto, ljudi su željni bilo gdje se nešto događa, dođi, govori nam, dođi, objasni nam, dođi, kako, pokaži nam kako. Znate, u suštini, kao da ljudi žele da dobiju neku knjigu, priročnik gdje se opisuje
u par koraka upotrebiti duhovne darove. Ili doći u 3 koraka do dara u jezicima, ili tako nešto. I onda vi čitate koji je prvi, drugi, treći i vi sad pokušavate to da uradite i vas ni ne zanima autor toga, ne želite ništa znati o njemu, vi želite samo posle 3 koraka da govorite o jezicima ili da tumačite jezike ili da činite čudesa i to je to. Vidite, to je ono što ljudi razmišljaju. Vidite, oni ne razmišljaju da Bog želi mnogo više sa njima da uradi. I svakako darovi jesu od Boga i Bog se ne kaje za svoje darove i ni za svoje pozive. Ali znate, ljudi su došli do jednog mesta gdje Bog čak više i ne može da im te darove daje, zato što Bog daje darove, zato što je to izraz njegove ljubavi, je li tako? Vidite, kao kada vi nekome dajete nešto. Zato što ga volite, zato što ga poštujete ili zato što smatrate da on poštuje vas i on zaslužuje nešto za uzvrat, da učinite za njega i vi želite to da učinite. Vidite, ali kada su ljudi izgubili ljubav prema Bogu, kada su izgubili poštovanje prema Bogu, kada jednostavno su natjerali Boga da izgubi svako poštovanje za njih i za njihova dela i to sve što su oni želeli da imaju, vidite, onda Bog više ne može čak ni to da im daje. Jel da? Vidite, kada čovjek preskoči sve to što je Bog ostavio, jednostavno kao jedan put doći do nečega i vi želite doći samo na kraj i uzeti to, znate, prosto kao u toj knjizi Johna Bunyana kada čovjek pokušava preko nekih prečica da dođe do nebeskog grada, jel da? Vidite, i ne mari za sve to što treba u stvari stvarno da sretne. Vidite, kako će on nikada stići tamo? On neće stići tamo. Da. Tako Bog ima nešto što je želeo svakako da pojasni o darovima, iako mi ne živimo sada u tom dobu kada su darovi na prvom mjestu, mi ipak treba da znamo o darovima, da? Ipak treba da znamo, da budemo svjesni kada Bog upotrebljava svoje darove. Jer ako Bog želi neke darove upotrebiti i vi zanemarite ili niste dovoljno osjetljivi da prepoznajete to, vi u stvari ne primate onda ono što je Bog imao za vas da učini. Razumete? Tako ja verujem da poruka možda nam govori mnogo, mnogo više i zato želim na jedan kratak način samo da postavim jedan temelj i onda ćemo vidjeti. Znate, ono što nas je ili uopšte hrišćanstvo dovelo do toga da posle pentekostnog doba i u toku pentekostnog doba ljudi su toliko gledali u te darove da su čeznuli za tim darovima više za darodavaocem, da su smatrali da su ti darovi toliko važni jer su za njih bili dokaz duhovnosti. I uvijek je tako bilo kada vidite ljudi koji imaju više darova, po nekom automatizmu dođe vam na da razmišljate mora da je on duhovniji kada ima više darova. Ali ne mora uopšte tako da znači. Da? Ali ako ima većih darova, postoje manji darovi, da? I Pavle kaže da revnujemo za većim darovima. Kada čitate u Korinčanima, kaže revnujte za najvećim, za najboljim darovima. Onda vidite, govori jezicima da je to nešto na najnižem rangu, ali kako bi neko tumačio jezike ili prorokovao, to je nešto mnogo veće. I onda ako vidite čovjeka koji prorokuje ili tumači jezike, vi automatski smatrate on je posebno nadaren zato što je posebna milost Božja došla njega i zato što on posebno dobar ili podoban u Božjim očima da primi nešto. Ali onda se sedite tog iskustva koje je brat Branham imao razmišljajući na sličan način, misleći da stoji među anđelima i onda je video čovjek u viziji, pošto imao taj dar, da je mogao da vidi stvari, on je vidio 2 čovjeka koja su tumačili, govorili jezicima i prorokovali najviše, više od svih drugih na tom skupu gdje je bio, vidio da je jedan od njih u stvari prevarant, da živi sa 2 žene u isto vrijeme. Vidite, to ga je šokiralo, da je u jednom trenutku pomislio da ne želi ništa da ima sa tim. Iako je taj drugi čovjek bio ispravan, iako taj drugi čovjek bio stvarno Božji. Ali šok toga što je video stvari koje su bile loše, da? Znači video je preljubnika koji manifestuju Božje darove, on je automatski smatrao da svako ko ima neki taj dar, da možda i postoji opasnost da ljudi budu prevareni. I on je bio jako skeptik u svemu tome što je vidio kasnije, sve dok mu Bog nije pokazao, nije mu otvorio Bibliju, da razume da kiša pada i na dobre i na zle. Znate, to je nešto što je njemu pomoglo i to je nešto što
što bi pomoglo pentekostalcima da razumeju da Bog šalje svoju kišu i na dobre i na zle, i na žito i na kukolj, i da sama kiša blagoslova i sama milost kada Bog da nešto, nije automatski znak da je čovjek i prihvaćen, jel da? I mi želimo doći na mjesto da smo prihvaćeni od Boga i želimo razumjeti šta Bog dalje radi. Tako, kažem, ono što se tiče darova, mi svi skačemo odmah u Korinčanima, jel da, u 12. glavu, i onda razmišljamo o tih 9 duhovnih darova, jel da, i gdje se govori, jel da su darovi različiti, ali je duh, znači u 12. glavi 1. Korinčanima od 4. stiha kaže, darovi su različiti, ali je duh jedan, i različite su službe, ali jedan Gospod, i različite su sile, ali jedan Bog koji čini sve u svemu, a u svakom se pojavljuje duh na korist, jer jednome se daje duhom reč premudrosti, drugome reč razuma po istom duhu, a drugome vera tim istim duhom, a drugome dar isceljivanja po tom istom duhu, drugome da čini čudesa, drugome proroštvo, drugome da razlikuje duhove, različiti jezici, a drugome da govori jezik. Znači imate 9 duhovnih darova, kaže, a sve ovo čini jedan i taj isti duh, razdeljujući po svoje vlasti svakome kako hoće. Znači duh sveti daje te darove. Znate, i sada, to je nešto što mi smatramo kao, ako govorimo o darovima, ok, mi ćemo skočiti ovdje i mi ćemo gledati na ove stihove i mi ćemo vidjeti to da je u stvari u darovima sve tu. Međutim, reč Božja kroz poruku nam je otkrila još neke stihove na koje obraćamo pažnju, da razumemo da u stvari darovi nisu samo nešto što smo sreli u Pentekostu, jer je za nas to bilo u stvari pojam za dar. Pentekostna crkva, duhovni darovi, jel da? Ostale crkve su malo ko verovali uopšte. Dok su pentekostalci otišli u tome tako daleko da su uzeli samo to za darove, jel da, što su vidjeli u toj manifestaciji, neke druge crkve su otišle opet na drugu stranu da su uzeli čak neke prirodne stvari kao darove od duha i onda želimo da postavimo ravnotežu. Kada čitate reč Božju, Isus je govori u Jovanovom evanđelju 4. glavi, kaže, Samarijanki, jel da, kaže, da ti znaš dar Božji. I ko je taj koji ti govori? Daj mi da pijem, ti bi iskala u njega i dao bi ti vodu živu. I sada shvatate da dar Božji nije samo jedan duhovni dar, nego da postoji dar kao sveti duh, jel da? I sveti duh u sebi sadrži sve darove, jel tako? Isto tako, dar Božji je označen i kao večni život. Kaže, Rimljanima 6. glava 23, kaže, plata za greh je smrt, a dar Božji je život večni. Da? I to je također dar. Večni život. Sveti duh ima večni život. Tako mi razumemo sada odjednom da se ovdje govori još o nečemu i ono što smo čitali u Efežanima, mi sada smo vidjeli u 4. glavi, kao što sam čitao, da od 8. stiha, mislim da negdje tu od 8. stiha kaže, stoga on reče, kada je uzašao na visinu sužnje, je za sužnjenje odveo, znači on je zarobljenike, jel da, je odveo i dao darove ljudima. I onda mi razmišljamo, pa dobro, to su darovi, on je dao darove, ok, mi smo čitali u Korinčanima o darovima, ali sad on govori u 8. stihu da je dao darove, a u 11. stihu, znači sa tim darovima on je sišao u 9. stihu, kaže, on je sišao u 10. stihu, siđe dole i kaže u 11. kaže, on je dao jedne za apostole, jedne za proroke, jedne za evanđeliste, jedne za pastire i učitelje i tako dalje. I sada on govori koji su to darovi. I to su 5 darova koje on dao crkvi. I sada mi shvatamo, postoje 9 duhovnih darova, ali postoji 5 darova koje je Bog dao crkvi, a to nisu duhovni darovi, to su osobe, to su ljudi koje je Bog dao. Razumete? To su ljudi koje je Bog dao. I ako čovjek odbije te darove, on je odbio onoga, jel da, koji je dao te darove. Znači, ako Bog šalje apostola i ljudi ne žele da ga prime, jel da? Oni kažu, nama ne treba apostol. Apostol je misionar koji ide na nova mesta da učini ono što je i Pavle rekao, da možda
prepozna ko bi mogao da bude starešina, da pomogne ljudima na početku u apostolskoj nauci, da im pokaže šta je stvarno apostolska nauka. Jer ljudi su skloni sami sebi da tumače i tako dalje. Neko ko ima apostolsku službu, i ako ga ljudi ga odbiju, oni su odbili onoga koji je u stvari poslao tu osobu. Tako je Isus rekao, ko vas prima, mene prima, je li tako? Znači, ako primite dar, vi ste primili naklonost onoga koji je poslao taj dar. Ako je to duhovni dar, ako je to osoba, vi ste primili osobu. Šta god da to je. Znači, ako neko ne prima proroka, on nije primio dar Božji, je li tako? Pazite, vi možete primiti 9 duhovnih darova, da ne primite čovjeka koga je Bog poslao, a on je dar koji je posla crkvi. I to je prorok. I vi ga odbijete. Vi ste odbili Božji dar. Je li tako? To je nešto što može ljude ostaviti zapanjene, zato što darovi, poruka otkriva, nisu samo duhovne sposobnosti koje imate. Darovi su u stvari motivacija, da? Jedan dar je motivacija od Boga da nešto radite za carstvo Božje. Razumete? Za tu svrhu je dar. Vi prepoznate u sebi dar. I taj dar, on vas motiviše da radite sa tim nešto. A tako? Ako imate neki dar, pazite, ja nemam dar sviranja i tako mene ništa ne tera da ja sednem ovdje i da pritiskam ovdje. Ja znam da bi upropastio sve. Znam da bi se poželio da se služba slavljenja što pre završi. Ali da ja imam dar, razumete, da sviram, to sada nije duhovni dar, jel da, ali prosto dar, taj dar me motiviše. Ja hoću da sednem za to. I svako ko ima dar je motivisan u tom pravcu kakav dar ima. Razumete? To je u stvari definicija toga. Dar je motivacija koju vam Bog daje da radite nešto za carstvo Božje. Tako, duhovni darovi su jedno. Onaj koji je prorok, on je motivisan da prorokuje. Vidite, on prosto ne može drugačije. On će prorokovati ili propovedati. Jel da? Znači, kada su htjeli da se otarase tamo u Starom Zavetu proroka, i na jedno mjesto su rekli da neće, dokle god ima proroka, neće biti mira, uvijek će reč Božja biti u njegovim ustima. Jedini način da se otarasimo reči da ubijemo proroka. Jel' tako? To je bio jedini način, tako su smatrali. Ne znam u kom proroku su govorili, mislim da li u Amosu ili negdje drugdje. Jednostavno, oni su znali kada je neko rođen sa tim darom, a pazite, vi ste rođeni kao prorok, vi ne možete dobiti to kao rezultat vaših molitava. Da budete prorok, da budete evanđelista, da imate dar, da budete pastir, da imate dar, da budete učitelj. Vi se ne možete naučiti. Vi ne možete ići u pastirsku školu, jel da? I da budete sad pastir. Ja ću sad biti pastor. Neki ljudi ne mogu to da budu. I čitali smo prošli put zašto? Zato što su ili su suviše površni, ili nemaju strpljenja, jel da? Nemaju strpljenja, ne mogu to da rade. Znate, brat Branham je za sebe rekao, ja ne mogu da budem pastir, ja nemam to strpljenje. Brat Neville to može, ali ja to ne mogu. Jednostavno, on je bio nervozan po prirodi i on je znao, Bog mu je dao jednostavno da prepozna sebe u nečemu što je imao u sebi. I on je znao, sa tim on ne može vršiti neku stvar i on se nije ni trudio. Razumete? On se nije ni trudio da bude. Znači, u najboljem slučaju on je odgovarao na pitanja i odgovor, imao je te intervjue i sve, ali što se tiče toga što je pastor radio, to je radio brat Neville i brat Branham, to nikada nije hteo ni da bude. Tako kada čitate ove stvari, ove darove, znači Bog šalje svoje darove i on ih upotrebljava. Znači, jedan apostol je inspirisan, on stalno mora da ide i da nađe nove crkve i da pomogne u stvari ljudima da naprave tamo jednu crkvu, da to bude jedna crkva. Evanđelista, on je motivisan stalno da širi evanđelje, jel da? Više nego neko drugi. On je ta vatrena lopta koja će vas ili upropovedati unutra ili ispropovedati napolje. Za njega nema sredina, razumete? On seče ili ste unutra ili ste napolju. Znači, nema nikakav tampon zona, on ne ostavlja mesta za možda ili tako, on odseče ili ste sa jedne ili sa druge strane i on je po prirodi takav i jednostavno, on je motivisan to da radi tako, razumete? I kada on ide u tom pravcu, on to tako radi. Isto tako učitelj, on će obrazložiti, on će objasniti, ne želim sad o svemu tome, znači govorili smo,
ali kažem, darovi su motivacija, a motivacija, vi morate prepoznati to što je Bog poslao. I Efežani otkrivaju da postoje darovi što su osobe koje je Bog poslao crkvi. Za jednu svrhu. Da se sveti pripreme za delo službe, jel da? Ili kako kaže, za usavršavanje svetih, za delo služenja, za izgradnju Hristovog tela, dok svi ne dođemo do jedinstva vere i spoznaje Sina Božjega. Onda mi shvatamo, ako je Bog poslao te darove, vi ne možete čak doći do jedinstva u veri, ako ne primite ove darove koje je Bog poslao. Jer ne postoji neki drugi put. Pazite, dar je nešto što je Bog dao po svojoj milosti. Vidite, dar nije, to nije nešto što ste vi sad isprosto, je bila njegova milost. Svaki dar, svaki poklon je milost. Jel da? Vidite, tako, Bog je vidio potrebu da ljudi dođu u jedinstvo vere. I on je znao, on mora da im daruje nešto. Jer da nam, on nije to darovao, mi nikada ne bi došli dotle. Jel tako? Da smo mi mogli našim postupcima, našim tehnikama čitanja. Ja ću vas naučiti tehniku čitanja. Čitajte prvo ovdje i onda skočite na treće mjesto, onda se vratite na prvo i vi ćete sve znati. Ne možete. Postoje možda razne tehnike čitanja Biblije, ali nijedna vas neće dovesti da poznajete Isusa Hrista kao osobu. Vi ne možete ga poznati ako ne primite dar Božji. Jer Biblija govori za tu svrhu su ti darovi. I danas kada čujete ljudi da kažu nama ne treba prorok, nama ne treba učitelj, nama ne treba evanđelista, nama ne treba apostol. Oni u stvari govore, ja ne želim da budem jedno sa Hristom. Naravno, oni to nikada neće izgovoriti tako, ali ako idete tom nekom, indicijom i tako dalje, vi dolazite do tog mesta da u stvari oni odbijaju Božji plan. Jer Božji plan je preko tih darova da dođemo do savršenog čovjeka, do mere uzrasta Hristove punine i da više ne budemo kao deca bacani tamo, jel tako? Znači, ako čovjek, kada vidite nekoga da je bacan tamo i vamo, čas mu se sviđa ova nauka, onda neko novo otkrivenje, posle 5 godina opet nešto novo, vi shvatate jednu stvar, on ima problem. On nije prihvatio neki dar koji je Bog poslao njegov život. Šta to znači? On nije prihvatio ili nije prepoznao. Zato ga nije prihvatio prvo, da? Nije prepoznao apostola ili proroka ili evanđelistu ili pastira ili učitelja koji je bio na njegovom putu da mu pomogne. On ga je zanemario. Jednostavno, ne želi više da sluša tu osobu. Smatra da je on sam dovoljno duhovan da može sebi to da rastumači. I sada pazite, kada uzimate ovu stvar, kada kažem darovi, apostoli, proroci, evanđelisti, pastiri, učitelji, smatrajte to darovima. Jel' tako? To su ljudi. I pazite kako smo ovdje čitali, u 4. glavi, jel da? Kaže da hodamo dostojno poziva kojim smo pozvani sa svom poniznošću i krotkošću, sa strpljivošću, podnoseći jedni druge u ljubavi. Sad pazite, vi morate imati jednu silu Svetog Duha da podnosite jedni druge. A tako? To je Pavel rekao ovdje. Da podnosimo jedni druge. I to je zanimljivo, da? Mi bi htjeli da si izaberemo naš krug vernika. Ja ću da se družim s ovima, ovaj mi se sviđa, ovaj mi nikad ništa loše nije rekao, ovaj mi je toliko simpatičan, uvijek se nasmeje i onda vi napravite sebi jedan krug duhovnih ljudi. Ali ovdje kaže da sa svom poniznošću, krotkošću, strpljivošću podnosimo jedni druge. I to ne da stisnemo zube, volim da mu kažem nešto, ali ne smijem, jel da? Nego u ljubavi. Da podnosimo jedne druge u ljubavi. A da ne bude da ste uspjeli da ništa ne kažete, a kad se okrenete da munje sevaju, jel da, iza ugla. I kako je to moguće kada Bog šalje darove, jel da, crkvi, što su ljudi, i da vi još uvijek imate potrebu da imate silu sa kojom ćete podnositi ljude koji su tu u vašoj blizini. Pa upravo zato je Bog poslao te darove, da pomogne tim ljudima. Je li tako? I ako ljudi odbiju te darove, Bog im ne može pomoći. Ali šta ako ljudi prihvate te darove? Bog će raditi sa njima.
I Bog će preko tih darova učiniti da oni dođu na ono mjesto gdje jedan hrišćanin treba da dođe. Da poznaje Isusa Hrista. Znači, kada vi poznajete Isusa Hrista, vi poznajete silu njegovog oproštenja. Jel' tako? I kao što ste vi oprostili, tako on vama oprašta. I onda vi želite, kao što on vama oprostio, vi želite da oprostite drugome. Onda je lako. Jel' da? Onda je lako. Zato što ste vi mogli da pridite Hristu, vi ćete moći lakše da pridite drugome i neko će drugi lakše moći prići vama. Razumete? Prosto sve je povezano. Vi ne možete isključiti ništa. Vi ne možete reći, više ne želim propovednike, sam ću da si tumačim Bibliju, ovo ono. Pazite, Biblija govori, to su darovi. To su darovi koje Bog poslao crkvi, da dođemo u to jedinstvo, da? I da ne budemo ljuljani tamo vamo. I to je nešto što je jako važno da razumemo. Da? Znači, poruka je otkrila da sami ljudi su darovi. Prorok je govorio na više mjesta o tim stvarima. Recimo, spomenuo je za Mojsija, da je Mojsije bio Božji dar za ljude. On je bio Božji dar. On nije bio samo čovjek koji je bio sposoban da bude vođa, on je bio dar, razumete? I ne znam da li možete sebi to zamisliti ovako kao recimo, sjećam se na kampu, oni koji su igrali fudbal, oni se možda sećaju, naročito muškarci, jel da? Ili ako sećate u školi, ako ste igrali između 4 vatre, jel da? Recimo, sećate se toga. I onda svaka ekipa si birala nekoga. I onda vi birate onu osobu za koju smatrate da će vam stvarno pomoći u toj igri da pobedite. Ili ona dobro baca, ili ona bolje hvata od ostalih, ili je sposobna da izbegne loptu. I onda vi izaberete jednog, drugog, trećeg, oni izaberu, ako vi imate jednog više, koji vam se čini da je bolji, vi se osjećate već jako dobro. Samo kada gledate na te osobe. To su vaši vršnjaci, vaši drugari u školi, ili da? I vi znate, oni su dar vašoj ekipi. Još niste ni počeli da igrate, ali već vi ste zadovoljni, jer ti ljudi su tu, razumete? Kao kada bi neki fudbalski klub, niže razredni odjednom imao najboljeg igrača sveta. Kako bi bilo lepo, jel da? Još nije ni utakmica počela, oni bi svi bili nasmijani, srećni, zato što ta osoba je dar koja je došla da igra na tom mjestu. Vidite, tako Mojsije je došao kao vođa, jel da? Vidite, je zanimljivo da su ostali ljudi otkrili svoju sposobnost da budu vođe tek posle njega. Vi imate Datana, vi imate Koreja, vi imate Abirama i onda su oni rekli, ajde da uspostavimo vođu, da ustanovimo vođu i da se vratimo nazad. Vidite, odjedno su više njih imali sposobnost da budu vođe, ali dok Mojsije nije došao, niko nije bio spreman da izađe iz Egipta. Niko nije bio spreman da vodi ljudi, da im kaže šta da rade. Ali kada je Mojsije došao, i ostali su se ohrabrili. Vidite, Mojsije je bio dar. Jedna osoba koja je dar, ona će vas ohrabriti. A pogrešno je ako čovjek sebe stavi iznad tog dara. Razumete? I ti ljudi jesu sebe stavili iznad Mojsija. Mojsije je hteo da ohrabri ljudi, ali ne da idu protiv Boga, nego da idu za Boga. Razumete? I brat Branham govori, kaže, Mojsije, on je bio oslobodilac, Božji dar ljudima, a oni ga nisu razumjeli. Vidite li šta mislim? Oni nisu razumjeli Mojsija i Mojsije je mislio sigurno da će oni razumjeti da je on bio njihov dar, da ih oslobodi, ali oni nisu razumjeli. I kaže, sada prijatelji, nemojte razumjeti pogrešno, možda ja ovo govorim sa najvećim poštovanjem u mom srcu, znajući da ću ja da sam osoba vezana za večnost i da ću stajati jednog dana kod sudskog prestola, odnosno pred sudom. I kaže, 1000 ljudi danas propuštaju svoj dar. Vidite, oni ne mogu to razumjeti. Oni gledaju i kažu, on je samo čovjek. I sad vi razumete o čemu on govori, o kome on govori, jel da? To je bilo u propovedi Vera je supstanca. Kaže, jeste, istina je. Ali da li je to bio Bog ili Mojsije koji je oslobodio ljude? To je bio Bog u Mojsiju. I oni su vikali za oslobodiocem. I kada je Bog poslao oslobodioca, oni su izneverili da ga prepoznaju. Zato što je to bio čovjek.
Mojsije je bio dar za Izrael. Vidite, tako Bog je poslao u ovom vremenu jedan dar. Jel' tako? Vidite, kada vi posmatrate proroka, vi ga posmatrate kao dar koga je Bog poslao. Ta osoba, sama osoba je bila dar. Bog u njemu je bio taj dar. Jel' da? Vidite, kada vi prepoznate taj dar, vi shvatate kada taj dar, ta osoba se skloni sa puta, to što ide iz njega, ako je to proroštvo, ako je to vizija, to mora da je tako. To mora da je tačno, jel da? Ejte, to nije bilo pogađanje, to nije bilo, ajde, dajmo mu šansu. Ejte, vi ne možete tako, kao u Pentekostu, onaj nikad nije propovedao, dajmo mu šansu. Ejte, ali ako on ima taj dar, on će ga izrasti, ako on ga nema, vi možete reći, nije fair, on nikad nije propovedao. Mi ne možemo gledati na osjećanje, jel da? Nije fair, on tamo samo sedi. Vidite, to mora taj dar da se izrazi. Ako se to ne izrazi, on će imati nešto drugo. On će imati nešto drugo gdje će jednostavno Bog moći da ga upotrebi. Jel' tako? Zato što Bog ima nešto za svakog, naročito kada imate Svetog Duha u sebi. Vi imate potencijalno sve darove. I Bog može da vas upotrebi na različite načine. Znate, kada gledate u Delima apostolskim, da, čitate u 5. glavi kako su apostoli činili mnoga čudesa. I svi su bili jednodušni tamo. I kaže, niko nije smeo pristupiti. I narod ih je hvalio. I sve više su dolazili, verovali u Gospoda i tako ljudi i žena, kaže, 15. stih kaže u 5. glavi, da tako da i po ulicama iznošahu bolesnike i metahu na posteljama i na nosilima, da bi kad prođe Petar, barem senka njegova osenila koga od njih. Šta mislite, zbog čega su to radili? Jel da? Da bi bili ljudi isceljeni. Vidite, samo senka. Vi ne znate kada hodate, kuda vam senka sve prođe. Vi nemate vlast da utičete, jel da? Vi možete bežati, senka nekako ona će ići tamo gdje vi ne želite. I Petar je išao sam po sebi. Ali ljudi su razmišljali, tamo je sunce, tamo je Petar, samo njegova senka. Ona će se izdužiti po nekim uglom i samo stavi tog bolesnog ovdje. I bolesni su bili isceljeni. I šta je Petar radio? Ništa. Samo je prolazio, jel tako? Vidite, ali ljudi su prepoznali, Petar je dar Božji za nas. On je dobio ključeve carstva, a da neko to možda uzima kao, pa nije nešto, nema veze. Ali Bog ga je izabrao. Ako ne razumemo tu frazu, ako neko ne razume šta je sa to, Bog ga je izabrao. I ljudi su ga prepoznali. On je taj koji može uraditi nešto, koji može reći nešto i Bog njega koristi. On je imao tu reč. Jednostavno, on je imao tu reč mudrosti, on je imao, kada je razgovarao sa Ananijom, sa Zafirom, i Bog je uradio te stvari. Pazite, on to nije rekao moleći Boga da Bog uradi tu stvar, da ubija Ananiju Zafiru. Ne, nego Bog je imao to u svom umu. I Petar je bio samo dovoljno spreman da to prepozna. I pazite, morate imati hrabrosti, jel da? Da imate dovoljno ljubavi za ljude oko vas, a da izgovorite sud. Znate, danas ljudi koji vole da izgovore sud nad nekim, jel da? Najčešće nevjernicima. Oni nemaju ni trunku ljubavi za njih. Amen. I Bog im nikad neće ni dati tu silu. Razumete? Mnogi bi htjeli da pošalju Zala kao na faraona. Vidjet će on i tako dalje. Ete, to ne ide. Znate, Petar uopšte nije hteo da ti ljudi tamo poginu. On to nije želeo. Sigurno nije želeo. Ete, ali on je prepoznao da Bog jednostavno nije zadovoljan da to Svetom Duhu toliko smeta, da je Sveti Duh spreman da izgovori sud. I kada su oni odbili da priznaju, vidite, oni više nisu imali šansu. Vidite, Sveti Duh je hteo da pokaže nešto. Vidite, vi ne možete reći sad da Ananija i Zafir, oni su bili grešni od ostalih. Znate, kao kada su došli Isusu i rekli su za one ljude na koje je pala, jel da, kod Siloa, jel da, ona kula, šta god već. I oni su se pitali, jesu li ovi bili grešni? I Isus kaže, nisu bili grešni, ali ako se vi ne pokajete, isto tako ćete izginuti. Na nekim ljudima Bog učini primjer. I Ananija i Zafira su bili izabrani da budu primjer, jel da? Pazite, ima mnogo više ljudi koji su možda gori nego Juda. U delima, u svemu. Vidite šta, Juda je išao sa učenicima.
Dobro, pišu reči Bože. On je volao da krade. Kod njega je bila kasa i onda kad je tražio da se proda ta mast, on je to rekao zato što je htio taj novac da bude u kasi, da bi mogao da uzima. Ako nema novca u kasi, ne može ništa da uzima. On je htio da bude novca, da mu bude lakše. Ako ima 10 zlatnika, ako se uzme jedan, primetit će se. Ali ako ima 200 zlatnika, ako uzme 5, neće se primetiti. I on je razmišljao. I sada, to je bilo to. Onda, jednostavno, on je uzeo tih 30 srebrnjaka i ostalo. To što je radio, vi biste rekli, nisu to bili neki zločini. Ima gori zločinaca. Ali neko je bio primjer. I Juda je bio primjer. Razumete? I postoje ljudi kada Bog želi da učini jedan primjer. Jednostavno. Bog učini neki primjer na njima, i vi morate biti dovoljno spremni da prihvatite Svetog Duha, da deluje kroz vas. I onaj koji ima dar, on možda se skloni po strani da Sveti Duh dođe napred. I vi izgovorite reč mudrosti, reč znanja, šta god već, razumete? Imate veru da uradite nešto, da... Poslije kada ljudi to vide, oni kažu, i mi to možemo, mi to želimo, ali što u tom trenutku niste bili tu? Jednostavno, vi niste bili sa tim darom i Bog je to uradio drugačije. Vidite, ta petostruka služba je nadarena od Boga i ona je dar i poklon za crkvu, da bi crkva rasla. Vidite, i svi su prepričavali ta dela, jel da? Kada se to desilo, svi su se plašili i to je ostalo da se prepričava jedno delo, zato što je to bio dar, razumete? Biti apostol i biti spreman da Bog govori kroz vas. Vidite, to je bio dar i ljudi su prepoznali Petra. I na kraju krajeva, kada je njegova senka prolazila, znate, svako izlečenje od Boga. Ti ljudi su bili isceljeni zato što je Bog izlečio. Zašto je Bog izlečio? Bog je odgovorio na veru. Je tako? Bog je govorio na veru. Ajde tako, Bog koristi svoje darove. I dar je nešto što je, kaže, dato od Boga, zato što je Bog hteo da blagoslovi. Da pomogne ljudima, da budu motivisani da ga slede. Brat Branha govori na više mjesta, da, još o darovima, samo ću još nešto kratko da spomenem da bi došlo do nekog kraja, gdje kaže, bili su apostoli, proroci, učitelji, evanđelisti, pastori, to je petostruka, to su Bogom dani 5 darova crkvi. Znači prvo govori to šta je potrebno da se prevaziđe naša nevera. 60. godine, ne znam da li imamo tu propovijed. Šta je potrebno da se prevaziđe naša nevera? Ili sva nevera? Znači to je petostruki dar, Bogom dan crkvi. Tako svaki od vas ljudi koji ima pobožnog pastora ima dar od Boga u crkvi. Ima pastira. Pastor znači pastir. Koji čuva stado, koji gleda da ih uči o reči. Onda imate 9 duhovnih darova koji bi trebali da deluju u crkvi. Zbog čega su ti darovi? Da drže crkvu čistom. Da crkva bude čista. Znate, kada ljudi koriste te darove da bi sebe proslavili, da bi postali veliki. Svaki dar koji imate, ako ga koristite za sebe, vidite, on neće doneti blagoslov. Ali darovi su dani da drže crkvu čistom. Da? Vidite, još na neko mjesto, da, kaže, pastor, evanđeliste, oni ulaze unutra, učitelji, proroci, apostoli, svi oni rade zajedno sa tim darovima, drže crkvu savršenom i čistom i spremnom za dolazak Gospodnji. Kaže, darovi u sljedećoj propovedi, ovaj svet se raspada 63. godine, kaže, darovi su dani u crkvu da odvoje i izvade greh napolje, da drže crkvu čistom. Razumete? Znate, ponekad vi imate grupu ljudi koji se skupljaju oko reči i to mogu biti iskreni ljudi. Ali niko nema službu. I obično crkva je tamo gdje je služba. Znači crkva se skuplja tamo gdje je Bog podigao službu. Ako nema služba koju je Bog podigao, ja čak ne bih rekao da je to crkva. To su ljudi samo koji su vernici, šta god već, razumete?
Zato što uvek Bog okuplja ljude oko neke službe. Ako je to propovednik, ako je to evanđelista, ako je to učitelj, šta god već, jedan dar koji je Bog poslao, Bog će okupiti ljude oko te osobe, zato što to je osoba koju Bog može da koristi. I ako nema takve osobe, ta grupa ljudi u opasnosti, u velikoj opasnosti, da đavo prodre među njih. Zato što će neko biti toliko možda dosetljiv da će on misliti da je ovo ispravno, neko drugi će misliti ovo ili tako dalje. A prorok kaže, darovi su da odvoje greh i da ga izbace napolje. I onda kada vidite tako jednu grupu ljudi, možda ste imali iskustvo, da vidite, ima nekoliko vernika i oni sad tu sedu i raspravljaju i tumače nešto i na kraju se možda posvađaju šta god već urade, razumete, i onda se opet pomire i tako sve. I onda dođe neko ko je stvarno dar od Boga. Možda je to propovednik, možda je to evanđelista. I on dođe i progovori reč. I reši par dilema, par nesuglasica i tako dalje. I onda ljudi shvate, ovaj čovjek ima reč. I on je tim jednim nastupom, tom jednom posvetom, uradio više nego oni 5 godina zajedno sedeći. I držaći si glave zajedno. Razumete? Zato što dar Boži, dar od Boga je taj koga Bog koristi. I zato kaže prorok da darovi su dati da drže crkvu čistom i da izbace greh napolje. I zato je toliko važno da se ljudi okupljaju na mestu gdje je Bog podigao jedan od tih darova. Jer Bog će preko njega da govori. Razumete? Bog će njega da koristi. Kad nema ništa drugo. Znate, možda je to evanđelista. Bog će koristiti evanđelistu najviše što može. On će ga čak upotrebiti ako nema nikog drugog. Da odgovara na neka pitanja koje bi trebao pastor da odgovara. Ako ga nema tamo, šta da radi? Bog će koristiti evanđelistu. Bog će koristiti učitelja da širi evanđelje. Ako nema nikog drugog. Ako nema evanđeliste. Zato što je on nadaren da kaže nešto iz reči. I jednostavno, ponekad vi slušate, ako ste čuli, ja sam imao iskustvo, čuo neku propoved kao evangelizacija. Propoved je dugačka, možda sat i po, razmišljam, pa za evangelizaciju ovi ljudi, ali možda je taj čovjek jednostavno rekao 2-3 reči što su ostale kao neki plamičak, što je pomoglo nekome i neko kasnije kaže, čuo sam to i to. Znate, taj čovjek nije držao klasičnu evangelizacijonu propoved, ali on je imao dar, on je služba koju Bog upotrebio. Bolje bi bilo imati pravog evanđelistu, za evangelizaciju. Ali Bog će koristiti svoje darove. To je ono što je važno. I ako želite da imate čistu crkvu, vi morate vući na jednom od darova. Razumete? I taj dar, ta osoba će biti motivisana i ona će uraditi tačno ono što Bog želi. Razumete? Tačno ono. Tačno tu stvar. I mislim da je to jako važno. I sada ima jedna stvar do koje želim doći također da je spomenem, koja često puta je bila pogrešno razumevana, i to je u Rimljanima u 12. glavi, zato što vi kada čitate neke stvari u Bibliji, vi uvijek sve vezujete kao za darove duha, znači vi morate biti kršteni svetim duhom i onda ti darovi dolaze, naravno i to je put za Korinčane 12, ako želite 9 duhovnih darova ili jedan od duhovnih darova, vi tražite krštenje svetim duhom. I vi ćete imati neki dar, sigurno, možda i više darova koji će Bog upotrebiti. Pentekostalci su tražili više darova i došli dotle da jednostavno su primili darove, ali nisu primili osobu koja nosi te darove u sebi. I kada je osoba došla da im se predstavi, oni su je odbacili, a i dalje govore jezicima, proroku ili nešto drugo, šta god već. Vidite, mi shvatamo, znači, darovi kao ljudi, to je jedna stvar. 9 duhovnih darova koje primate i koji se ispoljavaju posle krštenja svetim duhom. I sada imate u Rimljanima u 12. glavi, što želim da pročitamo, u 12. glavi, ja mogu od početka čitati, ako tek od 4. stiha dolazimo do jednog mesta koje želim da istaknem, znači u 12. glavi, zaklinjem vas toga braćo milosrđem Božim
prinesite svoja tela na žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu, kao svoje razumno bogoštovlje i ne suobličujte se ovom svetu, nego se preobražavajte obnavljanje svoga uma, da možete prosuditi šta je to dobra i ugodna i savršena volja Božja. Jer po milosti koja mi je dana svakom od vas, velim, nemojte misliti o sebi više nego li treba misliti, nego mislite trezno kako je već kome Bog dodelio meru vere. Vidite, ovo je uvod. Da niko ne misli o sebi više. Jer pazite, ponekad vas dar navede da mislite o sebi više nego što stvarno imate određenu meru od Boga. Naročito kada Bog nema šta drugo i sad on koristi vas sa tim darom koji imate. I onda odjedno čovjek sebi pomisli, jel da? Da je nešto. Ti zato Pavle to piše, on to piše duhovnim ljudima, da jednostavno budu oprezni. Do čega mi dolazimo? Da moramo prepoznati svoju meru, jel da? Vi morate znati svoju meru. Koliko Bog može uliti u vas. Vidite sad, da mi dođe jedan san, da mi dođe anđeo sa neba, da mi kaže da sam ja vođa svih vernika ovog crkvenog doba. Ja ne bi mogao imati veru za to. Jel tako? Moja vera ne može doći dotle. Razumete? Ili da mi kaže, ne znam ni ja šta, u nekoj veličini, ali ja moju meru, ja sam iskusio par puta, znate, ja sam pokušavao, ali nije bilo više mjesta, Bog nije mogao uliti više i ako su ljudi htjeli više ili trebali više, ja sam morao reći, znate šta, braćo, ja ne znam, ja ne mogu, moram da pitam nekog, ja jednostavno nisam u stanju da pomognem, molit ćemo se i onda na neki način Bog je dao odgovor ili kroz nešto. Znate, sad da uzmem jednu takvu veličinu na sebe, da sam ja neko i nešto, da ja sad mogu pokriti sve potrebe ljudi, zato što sam ja veliki apostol ili nešto. To bi bilo telesno. Znači, svako mora da poznaje svoju meru. Ne zato što mi ne verujemo da Bog sve može. Bog zaista sve može. Ali Pavle govori o meri. Ako je to mera i ako je ona dotle, sve što sipate preko izlazi napolje. I vi ne možete sipati više. I ponekad su ljudi skloni, znate, kao što, šta ja znam, jednog se radi u fabrici, pričao sa nekom čovjeku koji, neki način, on je bio neki inženjer, jel da, i pričao se njemu kakva je on osoba, kaže, znaš šta, sad da mu ponudiš da bude direktor fabrike, on bi to sve prihvatio. Samo zato što želi da bude to. Ali da li on to može? Ne može, jel da? Znači, kad dođe pritisak, vi ne treba da odlučite samo za 5 ljudi koje nadgledate, vi treba da odlučite za 500 ljudi. I vi trpite pritisak. I vi ako napravite grešku, 500 ljudi gubi platu, ne 5. Vidite, nema svako mogućnost da podnesete stvari, nema svako mogućnost da se prave odluke. Vidite, tako nije samo da prepoznajete dar, nego da prepoznajete meru do koje vas Bog može upotrebiti. I nemojte uzeti manje od te mere, jel da? Znači, nemojte staviti malu kapljičicu u tanjer za supu. Kada taj tanjer može primiti mnogo više, jel da? Ali nemojte pokušavati da sipate litru vode u kašiku od supe, zato što ona ne može primiti toliko. Znači, možete samo po kašiku, malo po malo. I 4. stih kaže, jer kao što u jednom telu imamo mnogo udova, a svi udovi nemaju isto delovanje, tako smo i mi mnogi jedno telo u Hristu, a pojedinci udovi jedan drugome, a darove imamo različite po milosti koja nam je dana. Sad on govori o darovima, 2 tačke, jel da? Kaže u 6. stihu, ako je to prorokovanje, prorokujemo u omjeru s verom, ili služenje, neka je služenje. Ako ko poučava, u poučavanju, ako je to hrabrenje, u hrabrenju, ako ko deli, neka deli u iskrenosti, ko je predstojnik u marljivosti, ko iskazuje milosrđe s veseljem. I sada vi vidite, ovdje nabrojeno nekoliko darova, jel da? Ja mislim da ih ima 7, ne znam da sam dobro brojio. Ali ovo nisu darovi koji su došli krštenjem Svetim Duhom. Ovo su darovi sa kojima se vi rađate po prirodnom rođenju. Razumete? Zašto? Zato što vi možete pogledati ponekad, ovdje se govori da, o recimo učitelju, da uči. Mi znamo da petostruku službu imaju samo muškarci, nemaju sestre. Ali vi možete prepoznati naročito, jel da, u školama ili čak i u nedeljnoj školi, da neka sestra jako
dobro ume to da radi, da govori deci. Znate zašto? Zato što je ona rođena sa tim darom. Vidite, zato i sestre mogu imati službu i zato i sestre mogu imati dar da uče. Ali zna se gde, jel da? Znači ne za propovedalnice. Ali mogu biti rođene sa tim darom, da jednostavno deca lako crpe od nje, od te osobe. Nema to svako, neko to ima. Vidite, i tako, ovi darovi su darovi sa kojima se vi rađate i da li imate Svetog Duha ili ne, ti darovi mogu biti u vama. Znači, vi možete biti osoba koja jednostavno imate dar, kada nekome treba nešto, vi mu date milost, date mu nešto što mu baš to treba. I razumete? Kada ste kršteni Svetim Duhom, taj dar bude kanalisan na pravi način. Ali čak i svetski ljudi mogu imati taj dar i Bog ga može upotrebiti. Razumete? Ponekad Bog može čak svetsku osobu da nadahne, da vas uteši, da vam kaže nešto, da vam da nešto, da ljudi u svetu imaju dar, da budu upravitelji, da upravljaju, da budu menadžeri, da ne znam ja šta budu. Razumete? Bez krštenja Svetim Duhom. Jednostavno imaju to u sebi. Imaju osjećaj za trenutak. Kada šta uraditi sa novcem, gde ga prebaciti, gde ga ostaviti ili... Zašto? Zato što je to dar. I kada ljudi čitaju ovo u Rimljanima 12, oni misle, pa to samo ako si kršten Svetim Duhom. Ne, to je nešto sa čime se vi možete roditi. Bez da imate Svetog Duha. Ali krštenju Svetom Duhu će vam pomoći da ovo još bolje upotrebite. Vidite, ali kada imate ovaj dar, vi jednostavno ne možete reći da je ovo jedan od duhovnih darova koji imate zato što ste kršteni Svetim Duhom. I to nije znak da ste kršteni Svetim Duhom. Čovjek bude hrišćanin u crkvi, možda može da uči, ima taj dar da uči, to ne znači da je on kršten Svetim Duhom, jel da? Jel tako? Ako će on učiti reč i tumačiti na takav način, kako stvarno reč Božja govori, da vam to podigne veru, da vas stavi na jednu poziciju i sve tako dalje, onda možemo pričati već o nečemu. Ali ako on samo može da priča puno i da naučava, to ne znači da je kršten Svetim Duhom. Možda on ima samo taj dar da bude učitelj, ali on mora da ima Svetog Duha prvo. Vidite, tako mnoge stvari su ljudima toliko zbrkane i ponekad ljudi koriste prirodne darove, a nemaju krštenje Svetim Duhom. I onda pokušavaju trčati pred rudu. Ali vi dobite krštenje Svetim Duhom. I prepoznajte šta je vama Bog dao. I onda se molite Bogu da vas Bog usmerava u tome. I pazite, to je tako lako. Samo se stavite, što kaže prorok, stavite se u prisutnost sunca. Ono će vas grejati. Razumete? I kao kada osjećate potrebu da se okrenete više na ovu ili na onu stranu ili na ovu, tako ta prisutnost Božja će probuditi u vama nešto, ili da dajete, ili da tešite, ili da rasuđujete stvari. I vi možete reći nekome nešto. I možete mu to reći tako direktno, bez okolisanja, bez rukavica, razumete? I to je prosto dar, vi ste rođeni sa tim. Ne zato što ste kršteni Svetim Duhom, ne, zato što ste rođeni tako. Vi ste u stanju to da radite. Ali dobite Svetog Duha i on će to pokrenuti u vama još više. Eto, zato Bog želi da poznajemo ovim darovima ove stvari. Znači imate darove sa kojima ste rođeni, Rimljanima 12, jel da? Imate duhovne darove u Korinčanima 12, imate ljude koji su darovi, petostruku službu. 3 vrsta darova, jel da? Možda može biti i drugačija podela. Ali voleo bi da razumemo ovo na pravi način, da ne mešamo u Rimljanima 12, da kada neko prepozna neki dar u nekome, možda je to neki početnik i tako dalje, i on sada prepoznaje u sebi dar, možda je to učitelj, možda on nešto drugo, možda govori, ali čekajte da on dobije Svetog Duha, to što on ima taj dar, ako ne primi Svetog Duha, on će samo sebe zakopati još više, bit će mu teže. Razumete? Čovjek mora da dođe do krštenja Svetim Duhom. Bez toga, on će sve pomešati, izmešati, koliko god da je nadaren prirodno, bit će mu jako teško. Zato što Sveti Duh je taj koji će vas postaviti na mesto, na poziciju. I bez krštenja Svetim Duhom, vi niste na svom mestu, vi niste posinjeni, vi jednostavno, vaš potpis
ne vredi. Razumete? Neko može biti toliko motivisan da ohrabruje ljude. Bez krštenja Svetim Duhom, vaš potpis na čeku nije važeći, kao da je to Isusov potpis. Vi ste samo jako motivisani, vi ste entuzijasti, vi želite pomoći ljudima. Ali ljudi shvate na kraju da sami govoreći ono što veruju da bi trebalo da bude, Bog ne potvrđuje. Zato što ljudski entuzijazam nije dovoljan. Ali kada čovjek prepozna šta je u njemu i ko je, i samo krštenje u Svetom Duhu vam to otkriva, onda možete koristiti darove, onda možete služiti ljudima, onda postajete blagoslov za ljude. Onda postajete pravi blagoslov. Zato što jedan dar je kanal gdje Bog sebe izliva i ljudi će biti privučeni ka tome. Ljudi će biti privučeni. Jednostavno, oni vide tu curi voda. Ja sam žedan, oni će doći sami ka toj vodi. Oni će piti iz te vode. Vi ne morate reći, ja sam veliki propovednik, dođite, ili ja sam učitelj ili apostol. Ljudi će sami doći. Sami će doći zato što tamo curi voda. Ponekad su ljudi nestrpljivi i zato što nisu pravilo naučeni, oni pokušavaju da pričaju o vodi, ali voda još ne curi. I onda žedni ljudi dođu i ne mogu da popiju ništa i možda posle nekog vremena kada ta voda stvarno može da curi, ljudi neće želiti da dođu. Zbog tog gorkog iskustva. Jedno sam bio žedan, a ništa nije došlo. Sedao sam na službi i oni su me ubeđivali i tako dalje i možda dugo vremena sedim i ništa. Zato kaže Pavle, znači, prema svojoj meri. Prepoznajte tu meru i malo po malo krećete, idete dalje. I te mnoge stvari možda, kažem, mi znamo iz iskustva i vidjeli smo, ali samo je poruka bila u stanju da nas dovede toliko blizu, da možemo to vidjeti. U Pentekostu vi niste mogli ljudima da pričate. Oni su govorili, samo ima jezike, brate, aleluja, to je to. Vidite, na kraju krajeva nisu ni znali da li su ti jezici od Boga ili ne, ali to je bilo najvažnije. I vi niste mogli učiti njih, što kaže prorok, pentekostalne bebe, o naprednim stvarima. Zato je morala doći poruka. Ali pazite, svi ti darovi su sa jednom svrhom, da vas približe Bogu koji je imalac tih darova. I ako imate neki dar i to vas ne vodi Bogu, ja bi bio oprezan. Ja bi bio oprezan sa tim darom. Kakav god dar da neko tvrdi da ima, ako ne volite više Isusa posle toga, ako ne volite njegov narod više posle toga, ako ne volite ono što Bog radi, nešto je sumnjivo sa tim darom. Zato što darovi bude ljubav prema Bogu. Ako ja dobijem dar od brata Paljka, ja neću reći, jo Simo, baš mi je drago što te vidim. Kada gledam taj dar, ja se sjetim njega. Razumete? I ako vam Bog nešto stvarno da, to bi trebalo da vas okrene ka Bogu. Amen. Ako vas to okreće na neku drugu stranu, nešto nije u redu. Ajde, tako ljudi prosto ne razmišljaju dovoljno racionalno o tim stvarima i kažem, eto, htio sam da podelim ovo neke misli, kažem, ne mogu sve reći što bih hteo, ali Bog i njegovi darovi, vidite, poruka je otkrila zbog čega je Bog poslao darove. I sada mi možemo razumeti, čak i pentekostalne crkve. Mi nećemo reći sve je tamo od đavola. Ne, nije. Bog je dao ljudima darove i jednostavno oni nisu bili naučeni i oni su napravili veliku zbrku. Vidite. I žaloste duha često put. Ali kada bi ih neko naučio, možda bi se okrenuli ka, vidite, onaj koji je seme, on će se izvući. Onaj koji nije seme, on će još dublje, vi ne možete mu pomoći. I Bog će mu ostaviti taj dar. On će mu ostaviti. Eto, i poruka je došla da nas nauči. Vidite, to je orlovska perspektiva. Vi gledate na sve kao orao. I vi shvatate, ovo je tamo, ono je tamo, zna sad zbog čega je ovi u crkvi rade to, zašto oni ne rade to. Mogu sve to da razumem mnogo bolje. I kažem, ništa nije kao poruka u ovom posljednjem vremenu, što vam daje svetlo na vaš život, da razumete sebe, šta je vama Bog darovao. Svi vi imate nešto, sigurno. Pazite, ako ništa drugo, vi ste rođeni sa nečim. Svaka osoba ima neke vrline. I kada imate Svetog Duha, vi ćete moći to upotrebiti još više. I to je tu, u Rimljanima 12. U Korinčanima, sigurno vi imate mnoge stvari. Kada bi išli pojedini svaki duhovni dar, vi biste rekli, to je to, ja nisam ni znao. Ljudi sanjaju o nečemu,
A sve je to tu, toliko blizu. Možda ćemo jednom doći do toga. Možemo ustati da mu zahvalimo. Svemogući Bože, Gospode Ise, zahvalni smo ti ovo večernje vreme, Oče. Kada razmišljamo o tebi, o tvojim darovima i o toj motivaciji koju si stavio nas, Bože, mi bi mogli sami prepoznati šta si nam darovao, Bože, jer ta motivacija nas dovodi do toga da nešto činimo za slavu Božju i mi možemo vidjeti ljudi da su blagoslovljeni, Oče. To bi trebalo da nam otvori oči, da razumemo i da vidimo, Gospode, koje darove si sakrio u nama, Bože, tvojim duhom, Bože, našim vlastitim rođenjem, Bože. Mnoge stvari koje su, Bože, bile nerazumljive za nas, mi sada možemo razumeti, Bože, jer si poslao večernje svetlo, Bože. Se molim za moju braću i sestre, Gospode. Neka to svetlo nam da zaista svetlo u našim razgovorima, u našem ponašanju, u našim delima, Bože. Neka sila Božja, Gospode, dođe na nas da možemo u ljubavi, Bože, podnositi jednim druge, Bože, kada vidimo da smo još uvijek, Bože, možda u nekim lomovima, Bože, u nekim transformacijama, Gospode, nedovršeni, Bože. Mi trebamo strpljenje, Bože, sami sa sobom, mi trebamo strpljenje sa drugima, Bože. Ali, Gospode, ono što si nam darovao, taj večni život, budi tu ljubav u nama prema svima, Gospode, prema onima koje si pozvao, jer znamo, Bože, oni koji su pozvani, Bože, po namjerenju, Bože, koji su predodređeni još pre postanka sveta, kada su jednom pozvani, oni će morati doći na to mesto, Bože. I Bože, mi smo ti zahvalni, Bože, što u našem srcu nemamo zlo, Gospode, što nemamo negativnosti, što nemamo, Gospode, nemilost, što nemamo neoproštenje, Bože, već samilost, Bože, i oproštenje, znajući, Bože, da si ti nama oprostio. Kakav je taj dar, Bože? Sveti duh i večni život u nama, najveći dar koji čovečanstvo moglo primiti, Bože. Imati tvoj život u nama, Gospode, koji je potvrđen, Bože, delima, Bože, u svemu tomu što ti pokazuješ i obznanjuješ, Bože, mi možemo prepoznati. Ti si najveći dar koji je čovečanstvo moglo primiti, Bože. Krštenje svetim duhom je najveći dar koji možemo imati, Oče. Mi smo ti zahvalni. Ti zahvalni za moju braću i za moje sestre. Gospode, ja verujem da smo mi jedni drugima darovi, Bože. Mi želimo, Bože, da nas možeš upotrebiti, da budemo na blagoslov jednim drugim, Oče. To je moja molitva u ime Isusa Hrista. Amen. Sve što želim ja, da slavim. Sve što želim ja je da slavim te. Celim bićem svojim da dajem ti čast. Sve što je u meni sad pevati. Tebe, kralju moj, obožavam. Srce dajem ti sad i dušu bez dna. Samo za tebe živim ja. Svaki korak moj, tren života moj, neka sledi put tvoj. Srce dajem ti sad i dušu bez dna. Samo za tebe živim ja. Svaki korak moj, tren života moj, neka sledi put tvoj. Aleluja. Evo u naša srca, amen. Može brati još jednu pesmu. Amen. Aleluja. Amen.
Amen. Kada nam Sveti Duh daje radost, kada prepoznajemo stvari koje Bog čini u našem životu, ja mislim da uvijek možemo biti srećni. Kada vas Bog blagoslovi, prepoznajte sebe, prepoznajte Božje delo, prepoznajte kako ste dragoceni. Amen. Bog vas voli. Bog je dao svog Sina za vas. Vi sigurno vredite nešto. Nemojte zaboraviti. Samo za jednog od nas Bog bi dao sve to što je dao. I vi vredite u Božjem očima mnogo više nego njegova vlastita krv. Amen. Haleluja. Neka vas Bog blagoslovi. Službe su završene. Vidimo se u nedjelju.